nakalungga laispa sangko. Laispa sangko. Laispa sangko. Kokimen kopara daga jingri balai tani i ya utrai Jesu i kot ia busha ke jingim joni ayunak shunti pura yangi ayunak ben kadang yangi daga jingin ke jemu hakane ki yukrish pakoi inang duai naga ben daga jing tumu shime joni ay ke jingin tu ya Jesu kanang roi hapo joni ive pai ha ke pengupa baru koi baru mensuim bakoi amen ka jinga ke jango trai jangi u Jesu Christ bat ke jingi jango bole lem bat ke jinga sulak jango mensuim bakoi kindon rengkan bat pi babro Rengkan bat piru. Tohin sange support ban panmap naga benda kilai kila jangi nginang yusno naga jimpule benikong Jushiti jango Paulus bakusha Ephesus Paul kentu yani shapanga jinkardor jonga jingi shitna ya ke jingi lese jongi kimi ipa katanga kadeben I ya utanga kumba kai ya ujisu kabamun ya ke jingle burom baro ke jingsna mensia Berkunjuru ya ki inga sem kalang ki inga sem balakarku haba ki don ke jingi buram ive pa haba ki kur ki komu ikimi ki pa lese kadbangia hakamatu Jesu ngilangin mau ngim shimla buram ya ki kimi ki pa ngim shimla ya la ki lauk kumbangi deven bat buram togin sange shipor ya bahar ki pop ki bangilale Persya ya ke jingkui joki ke sem juni ayo Jesu unang benglut jadi pop naga jingim juni bar nginduk yo ke inka sem kabakuri Kotrai Jesu ngilok inompo map ini sai kuit ini dagas nampa kardon ka jone nga palang play pagan por baro paghabi ko himet ko para paghet ko shurne dagi jimperkhan dagi tim dagi nam dagi jinglay kret dagi jinglay palan jona dagi jinglay palan jona
Daka jinak paran bakau esana. Nama kata nakakari Maria bakui. Kabayai san kaseisuki. Yakinangin bakiri kui. Bayampi kuhimen kopara. Banduai kabintachuna. Kau try ublejuni. Ublei badan borbar unissaneyani. Barandala map igi pop juni. Unyalam ini syaga jinim bam juke. Amen. To nginia Dubai. Ni Dubai nagabenta bar ke jingdumo jogi. Bese don ki parkimen ki para jogi ki bakar pare ke jing Dubai. Barkungi bekot baduai ni don ki jingit klemenda banduai iveya pa kershan iveya pa. Duai nagabenta kalonging lang century. Duai nagabenta kita ki beriu kabangi deben duai man kaswi. Kat kunga jing kentu ke jingi kai. Duai nagabenta ke jing koi jikia. Ablay try and run. Melate isne halo jami yagispa ba jang ke jingi jame lemba ke jingi jumukur jame kabala penmo daka pop jami to ai ni karpat yeme bangi ki batarwa kangu kadem jang ke jingi jami nilla pro ban pinbiang penhon nagaveta laki pop dautrai jani Jesus Christus kun jame Ubadim barbasan sha renka barme hage jingelam kawai junumen siem bakoi uwe ublay junam la junam amen. Kejimpule na istio Paulus shek Ephesus kalnang kapasan kat apawai ter adulai polai. Toya pendem buram markeliang da kecingting buram yau kuris. Kikentai kidai ben buram ya laki tengah lakum yau terai. Namar utengah ulong uklik jangka tengah jeng. Tek kumbau kuris ulong uklik jangka met jeng. Kabalang wat unong penim jeng karu. Kumba kabalang kapendem buram ya ladai hau kuris. Kikentai ru kidai ben kongu buram ya laki tengah hak ai paro. Korang ba, to 8 ya lagi tengah, kumbau Chris ula 8 ya kabalang,
Badulai ti lade na kebenta jengka. Papan kentang ya ka, ulapan ku ya ka da ka badaka ketin, kumda bahaba unshim ya ka halade, kanlong kabalang kabapernai, kabakut baklam thobria, klam thodak ni jengsti, ne ayai kabakum kini, kirang ba kim it yala kitanga, kumba ki it yala kimet, char ba it yala katanga, u it yala rehi, hadapai tu, judan menu uba isi yala kado, upsaya ka, bat usumare ka, kumba ukres usumare ka balang, namar kalong ka medjong mangibat ikot jong ka, kacintok ka na kani kadaw, ubriu un ino yala ukpa ka kami, bat unsno halaka tanga, bat ki arngut kinyalong kaway, kani kalong kacing maya ka bakrang, mamut bakathew, ya kris pat kebalang. Wat dada pimla basngo tulut ya kebanga keren. La kumnu to uway pa uway. Ut it yala katanga. Kumbau it yala dehi. Katanga pat tukanting burong yalau tengah. Kakitin jom utray. Nisamo ya play. Pasan shispa aku kras kalambar kras pa sakulai. Kalambar kras pa sakulai. Shai na kadenti chonga.
Utrai undon rengka batpin kajingkuli naga gospel batkuit kat kumbulukas. Ujesu ulakirli kahima ubale kalongkum but ngan pin serin iyaka kalongkum usumbai sinapa ya uba ubri ulashim bad ulabbe ha kalinka lajo ujingtum ulaki bad ulakilla ding but kisim kilayataus kum ha kitanat jomu ujesu ulakili biang but ngan yandu jor ya kahima ubale kalau kum utia uba kakende kashim but kakle but shisham upureu hadu ba undas baro shisham. Ka gospel jom utrai ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ. Mindakas ni u Jesu u kli ya kajinkli hakamat jomi. Kumno un penyaserim ya kahima ubre. Bad un penyaserim ya kahima ubre. Nanda ula ai hangi iya kanuksa jom artele ikam kaba kibru kishay. Kawai kam unongare ushim ya usimpai baritam simpai sinapa badum bet ha kindal nanda ujisu ula ringjimur na kaba le mangas ni hayinga sem jomi lese ujisu haba ukran ya kaba jia ha kayinga sem jomi ju namar ki shatpu mangas ni banbam namar kane kalong shi benda jonga jingim jongi te shim kindia dia nanda kle bashisham pure baro artili ujisu kedau kilong barita henry ujisu ulakwa ban hikayini habangi le kano ka kam da ka jingi kan kelalong ka ba seiso jiswang ka hima ubele ka eka ba konsan ka jingi ha ka bangile kano ka kam ladangi ai shiklat da ka jingi uwe ujiswang uken kordor ya ka kam ha ka ju ka dur habangile kano ka kam don ki kam barit baria ki bangile habangile ya ka kam barit baria da ka jingi kan kelalong ka kam ka bakrao ha ka hima ubele baro ki kam ki bangile kadon pinta bat ka kima upale namar bale ngilong ki koljo haba ki koljo upale ki le kino ki kam da ka jingi namar ba ngidon jingi dia jisu ngidon jingi dia upale kan kelalam ka kam krau akamat upale ni ruai ni tem ni duai naga benta ki we ni le isne ye ki we ni yara ye ki batalon ni keren ba ye ki we ni pu samriki ye ki we ni le na dong shadong kababa ha ka jingin kin kelalong ka jingkerku ni dang pinyar ya ka ki mau bale
Nanda ladang ring jingmut ya kabang yusno naga jimpule beniko. Shiti jungu Paulus bakut sya Ephesus kakaranayu kakran sya pangka jingi shitna jingi kimi kipa jingi dia ki konro ka kentu panto bale ujisu on lemba o Paulus bakoi kumno ngila bante yang ki ingasen ki baba kumno ngila banle nama habang ile kano ka kam ngideban kinmao ni leya kenesha ujisu Paulus bakudu on katenga kadeban I dia utenga kumba ka I dia ujisu takabang mud ya ka quality of a family depends on the quality of relationship with Jesus ya ka jingoroi jonki ingasen ka pension nongering ha lor ka jingi jompi ya ujisu lada uno upa jonki ingasen ne ka kami jonki ingasen ka on ngamla shuban yid ya une upuryu ngamla shuban yid kane ka buryu ngamla shuban yid ya kini ki kut ngamla shuban yid ya ki kimi ki pa kadaw kalong pimpat yid ya ujisu lada piong ngayisi ya upa ne ngayisi ya ka kami kadaw ayu bale pi yisi namar pimpat yong mad ya ka jingid jom ujisu lada utunga uang ngasnungya ya ka tunga jonga kaya kadaw umpat yid ya ujisu lada ka katunga ka ngamla ban yid ya une ubriyu ngamla ban burom ya une ubriyu ngamla ban yisne ya une ubriyu ngamla ban pinyade badu ne ubriyu ngamla ban map ya une ubriyu kadaw kalong pimpat yid ya ujisu omde na kano kadaw kaba tenrai kalong pimpat yo madia ujisu nagada kadaw pilaban pe ko himen ko para hakinga sem jompi hadu katno pidon kane ka jingin hapaden shikuri hapaden kikimi ki pa tikun lada pidon shisha ya ka jingin ya ki kimi ki pa lada pi ki kum ki kon pi buram ya ki kimi ki pa pilaban nong ngayi shisha ya ujisu lada pi si ya ki kimi ki pa nepis nongya ya ki kimi ki pa pi haban nang banong ngam shimlas tang bani dia ujisu lada pimla ban map ya utenga jompi ne ye dia utenga jompi kadaw kalong pimpat ya dia ujisu namar balai ya kibri ba ye dia ujisu kimla ban isi ya ki parapri ya kibri bapan barabor ya ka jingkar ku na ujisu kimla ban pinsange ya ka jingkar ku ya kiwe lese pilong katanga jong ingasen pilong kemi jong ki ingasen lese pi duai naga benta ka jingkar ku babon rukam ha ka jingim jopi lese nadu minster hadu janmi pidang duai hau jisu karku yanga karku yaki kon jonga karku yaki kam jonga enre pipan tanga jingkar ku pimshim lagi lada pipan jingkar ku na utrai tolomba koloi ben karku ya utenga jompi lomba koloi ben kerku ya ki kon jompi lomba koloi ben kerku ya ka tengah jompi lomba koloi ben kerku ya ki migi pa pi on hakama tu jisu nga isi ya ipa jonga nga isi ya image jonga nga isi ya ki himen jonga nga isi ya ki kon jonga nga isi ya utengah jonga nga isi ya ka tengah jonga nanda pi pindai keti bat pi on jisu nga mane ya me nga i ya me pilang arsa pi dua arsa pi leyek baru ki kam riu balai haka jinglong arsa namar balai happo jombi pi pindap jingi kumno ujisu laban syang haka dono jombi haba pemdon jingi dia ki himen ki para ya dah ki ba pi imlang mangas ni pimla ban pensan yalade lesa pi oh kata kade ka jingdolot briu jonga kane kade ka jinglong briu jonga ngamla ban pidiang ya bo ngamla ban pidiang ya ka ngamla ban ni ka bamur pimbat kelak naga jinglong merau
Pim shim la kelak India tru na ka jinglang merat. Nama uji su shim la le ha ka jingim jombe ha dominda. Pishutok banom pilang Katolik pilang Kristen. Pishutok papiong pilay jingya sen piduay sisya. Pishutok banom pangalong riyubulay sisya. Pishutok yawulinda awa pilay plapo. Balay pimpat don ka mensiyam jomo balay hapoj. Pimshim don ka jingido balay India. Nagavagadaw ko himen ko para Jesu ula wanra yakane ka parshi job simbay sinapa ban ka dia. Baro artili kilong ke barit. Habang pistang banle ki kamrit barit baria haki inga sem jombi nagabenda upa nagabenda kami nagabenda utenga nagabenda katenga nagabenda ki himen ke para naga jingit pilas tamban yo ya ka jingit bashisha jomo Jesu handa ka hima jomo ble kalas tamban ya hakahi jingit ke inga sem jombi pe ku Jesu ulasa ha Jerusalem bad Galilee ki jaka barit katkum ka history hakata ka por Jerusalem omdon ka nam ka buro ka Galilee ru kalong ka jaka barit omdon bun ki buru ki ba kinmao ya kan nama hakata ka por jomo Jesu ki nomba ba he baro kilong Romans ki nong sen sharon nanda ki ve pati ri ki ba pauna Henry yak kam barik baria kabau Jesu ulalle hapadeng kine ki jaka Jerusalem ba Galilee minda ka himajomo bale kalaya bale u Jesu ulalle baro ki kam haba ulayala ula pengoy ki bari baro ulalle da ka jingi yakano ka kam kabangilele da ka jingi kan saroi ko himen ko para pigi kina ba baro tolong bakaloy ben ya Jesu tolong bakaloy ben le baro ki kam na kajingi hakiga sem jampi kenapa pen sestang ban yo ya kajinglong jonga hima hakiga sem lesen minda bur ki inga sem kila duno ya kajinglong jonga hima obale nama omdon gamen siam ban ma omdon gamen siam ban omdon gamen siam ban penri kotrai Jesu Nis nomu yame nagabenda ka jingkochame ban benyar ya ka himahachame haka jingim jogi hapadeng jogi haki ka sem jogi karko karto eki bangin nak penrit shushu ban benyar ya ka himahachame hapadeng jogi haki kimiki pa haki kon kiki habaro liang joga jingim jogi enya ho utrai Jesus Christ pengen play ke jingit ngange oleh badan korban unang tahu kebening pada kita pada Jesus Kristus pun bamarway utrai yang berlaku na mensiam bakui yang berlaku na Yesus yang berlaku na Pontius Pilatus lasana na yahu ulayang latar yahu ulayang syahidaya agasni kabalay lamihan na hilaya Ulakir syabani syamshikon ulay babadon orbar nanda uman pasal syahari kibayim padaya nangiri kamsiya bakui haga balang katolik bakui haga jinya sulaw kirikui haga jimam ikipo haga jimima kadol haga jimim bangchikut amin Siya na kanamba nice pa and kusang nice pa and Bapa, 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 Bapa,
Kia duai ko himen ko para bagai jingkinya jangan berjampi. Kalau kau beriang pun hau ublai upa badan bor barong. Tu tram yang jingkinya yang di jompi. Na pernah jingkinya roh pun keteng jompu. Berjumpa yang di dalam ujung wadok kowe. Ablai try. Tapi kami ni kerpadi ami. Ya ke jingi jamukun jame. Kenapa? Kabang yang terwahan ni kalau ke jingai. Kabang mempediak kun ke jimpin piang. Naga benda ki pop jami. Dah ukris utrai jangin. Amen. Utrai undon rengka berpim. Mereka berhidup. Top kentiu ialah donor. Hidup di syautra. Tongin aingu ia utrai ublay jangin. Kasyam hopat kedai. Dashisha kalam kabasham ho bat kabade. Kadai ti jangi bat ka jimpenim iani. Hamalla ka por bat ka jaka. Banaigu iami. Ko kenran. Ko pa bakoi. Ko blay badan bor bat bam jik. Namar haka jini mela tav yavu bentriyu but habala pentram yavu kakkum gaho mela sispa yavu daka jini sene lemba utrai jani u Jesus Christ lemba jamu ki angel ki aro ya kaburom jame ki hima ki dem mani but ki bor ki kinyu hakama jame ka bening but ki part bening but ki sarapi ki amane renka daka jinkame ai bagi sur jani rugi duai kinyaso daka jins nevere kadba ngi pen panam. Kita ke basno bambiak ke jini dia Yesus duai baundu ai ye pie ke jimpen sle jang ke jini hala jambi dan ba pintu flang ban Yesus kloi badulo bar kadana jambi bar kimi ki pa jambi bar ki himen ki para jambi ai trai na pensle ye pi duai ru kerpan naga benda ke jingai jang men siam bakui ya sa ka pom jang men siam bakui ya ka jingstar jang men siam bakui kenapa nginduk long ki syakri ki bacana ki bakui barbo duai ru naga benda bahar ki beriu ka bangi leben duai bangina kulah ban duai ai Yesus nam pensle ki baro lemba kene ka klik ma ka kentang tam ka bagar kota dashisha melong bakui ka trai ka temei jom ka jinkui barro Nama katangi karpadiami to penkui penkentang yakini ki jinkarwa jami da kabapa e omen siem jame kunga umje halo jami bakindu kilalam yani kammet barkas nam jamotrai jami o Jesus Christ hakapor baladino yahu Badal ka mons nova wila pedian ya ka jingsha shita wila shim ya upo badang ka ba aingu yame wila kedia yahu badula ai halage sanran upo toshim bato bam nakane pi barro nakane kalom ka mejana yakaba enaiti nakabenda
jompi Hakaju keruka menda lala yabam ulashim ya kakuri bada kabai mo biang yame ulai yaka ha laki senran upo toshim bato di nakane bhi baro namar kane kalom ka kuri joga snam joga jonka jutang batimai bad bam juk ya kabayan penmi naga benda jompi bad naga benda ki babul yang kaban ma ia kipo toleh jakane ban kan ma ia nga kosnam bakardor jamu kris to pen koi yani to pen koi pen kia yani to yada yani na ubamai Kajimaya John Kajinge Nama kata ni ke pen menda ya kajingia bat kajimi pa jamu ni darwa hame ko tra ya upo jang kajingin bat ya kakuri jang kajim peni ngiraing wide namar malan new yagi ki babbe beniam hakama jamme ben shakri yame da kabas ngevere ni karpat yame bangi ke bayo benda hakamet bat snam ukris Nginlong kibala penyat telikawe da umen siyam bakhui. Takan mau katraya kabalang jame kabala priyang hasatala ka parte. Bata penjana yaka haga jingin Rankat bado Francis upa bakhui jangi. Father Einsam administrator janga diocese but baro ke lindo but ke rinia. Takan mau lemro iya ki himmen ki para shinran bat kinte. Kibala yotia da kaba karumen ya ka jimipa bar ya baro kibala klat no ha ka jingis ne jami to pdian yaki shaga jing shai ka kama jami to yisne yani baro ni karpad yami kanan ba renka ba ka maria teiso ti ba koi ka kami jamu pale u joso ba ko de gurim chanka ki apostol ba koi u Francis de Sales ba koi but baro ki likoi kibala pensno ba yame patten la patten Ngindop lam ki ba ben ben ya ben dalem ha ka jingim bam juk but bangin ya ro but pindan buram ya me da ukun jamme u Jesus Christ Davu lembadu badhavu kallo hame ublay upa badan board hage jingelam kave jangamen sim bakoi barro ka buram but ka jingero junom la junom Amen. Tagin duwai kumba o Jesu lagi kai iyangi banduwai in duwai nagabinda ki pangi bashiton nagabinda bahar ki brio ki pangi kular banduwai kunjuru kumbi kowoga ya baharo ki brio ki pangi don kam banduwai kumbangi layo ya keketeng inakin mau ya kiru bangi naiti ya ki pautrai na kerbu kardo na pensleshu Kopa jamin Wow, name kalau berguru terjadi curi, kalau di mana curi, kalau keman curi, aku dulu kumbahane. Selain itu tak cuma curi, kalau rasi, macam ini keringkang curi, kumbani rumah berkesiri, berwajib ini syar syar, dan rate pelajari nak kesini. Topelai yangi ikarpat kotrai nage jengsin ye baro.
Hage jing spoon jamme, tai jing sub jing sign hage sni jami. Gramba daga jing aram ka jing sne jamme. Milai para bona ka pop, pandinya jing da hage jing jing jar baro kam dame naga jing pang COVID-19. Katba kita ngap kimilen dia ke jing karmen berkoi, but ke jing wan pa jong nam penim jongi, o Jesu Christ. Maka kecumi kalau prema, kecumi kalau bakaburam, cilam dan cilam. Kotrai Jesu Christ. Me ubala om haki apostol jamme, ke jing sub ngai happy, ke jing sub jonga nga ai happy. What pay ki pop jongi, Hendra ya ke jing ai janga balam jamme, bad ha ke jing spoon jamme, tai haka ya ke jing sub, bad ke jingya to le kawe kat kum ka mon jamme. Mame ubaim barabasensha, junom la junom. Amen. Ke jing sub trai kandon. Bara bo rengka but pin Engkau kiri. lap daga jingin do try tagni ai mark. Kunang bro, ubaki no kibo kaperte, kusau sun ayani. Kunang bro, ubaki no kibo kaperte, kusau sun ayani. Hakmi o Jesu Christ, o não pedim juni, o não se está juni, o kun lambaro jumu bre. Hakmi bakit no, ya ka pop janga parte. So kita ke bala korsha ke jing ka wai junu ko lambaro. Kamet o Christ, kan rianga shaga jingim bam juku.
shimejogi. Dikayangi ben yi. Dikayangi ben burang. Kumbang ati dia me ko Yesu. Yarap yang ben yi. Yakimi ki pajuna. Imen ke barajuna. Yaki kon ki tigi juna. Ya utanga juna. Ya katanga juna. Yaki madhyal marpa juna. Ko Yesu. Ikot karmadia me. Pamenan benjana yaki longin longsem juni meta. Inon kon ki jingye hakamat juni. Ban maap ya utanga. Ban maap ya katanga. Ban maap ya kikimi ki pa. Ban maap ya ki kon ki ti. Ban maap ya ki himen ki para. Isyan jingye. Ko Yesu. Tese halo juni. Yaka jini. Yaka jingma. Yaka jing. Kaya jangka jingma halo juni. Pelai Lord yangi. Naga jing bishni. Naga jing peta. Naga jing tarais niyo. Naga jing dampara ko Yesu. Ay bagin lang iba never mensia. Ay bagin lang iba pindang parkelia. Ba inyo jinga ke jingi ka jame. Ben koi ben kiya ke ba pangi ba chundam na pade. Ben slaya ke batla. Oh Yesu bhai karko karkina. Karko kardo ki kon samna. Karko kardo ye ke longdo ni longdo ba. Karko kardo ye ke ba pangi ba chundam. Karko kardo ye ke ba snowsi. I walk with Jesus and can eat with man. Penslay now the Mayaki, Dagabor Jame. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, go the cry, God the cry, Penslay the cry. Now the Mayaki, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Penslay the cry, Penslay the cry, Penslay the cry. Kami gibalaya media ni ane haki yogesh bakoi aga men patas nyam aga communion mensiam aga jimpen slagan boy apology aga jini kan boy apology kumutiya kumapensi dia upure ubara ko jiso kumusumbai sinapa aga jini kan boy apology aga jimpen slagan boy apology hallelujah hallelujah benjanai ni benko ni rismali hallelujah 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 hallelujah. Dog in near Dubai. Ablay try can run. To I bakanega sacrament junga jingid bakan sign. Kan penrem yani daga jingid bakan tam. Daga pamekring yani shaukun jami. But mehikai yani. Bangin itu yahu haki himmen ke para juri. Da ukris ut jangim. Utrai undon rengka but pim. Play but don't more baran kakui. Upa barukoi baru mensiam bakoi. Ya lesu ban penbana ya kebabha jengutrai da ke jingim ke jumpi. Ismu ya Allah. Aswar Nusal. Amen.